so ne fem betwemako menyina so no de ene Yesu Kristo ebetim hoda amapa Yesu baby a wo bia onyame asomdwe enkan papa so do afidi na to Adom 106.3 na wotidwudi ato din Ɛberɛ no so na aso yeda osofo furiata na osofo nursing ene ayewa 05 as say won so onyame fa won so no de Awurade kasa Ɛberɛ dwumadi brɛ mo amohwe nyina onyame asomdwe enkam papa koso ana mo fidi na Adom 106.3 isan say dwumadi ato din Ɛberɛ no so na aso adriso nyame nhyira o ayewa nso ada romanti yenenam ewiem babia ye wo ho tuos betimi de wonchia ebia obi di ne birthday ebia ade ato bi ani
ne nyina bitimi aba na ya kambo mu ne ya de ahye Yakopon de no nyam nyame ya adom akwasi dan so Father's Day ntine ebeka Father's Day ho asem agyanom ho asem na ebeka agyaban na we agyaban na we me kan say wow sebe na na me ti say eka Father's Day say ye mafo kwasa mo nti say oduku bi enu abe o mo nti say oduku bi enu abe agyaban na we agyaban na we anapai nyame asomdwe ensan enka ubio nyame adom zestu me wo sofo kubas ofitema obedu amusi sofo zido say yen committee matse abono transfer of course you consent for that abono transfer ezini na nyame adwuma na hwe na dia consent ni na so nyame adom so be frɛ Dr. Kofi entry na no so brebe mu ono se den di Ɛberɛ Brian Kanja ho asemi ya obaba with them was so na wo Sofo Dixon Sofo Innocent wa ha and Ayuwa 05 minia oye minia ketwa obodwuma madwuma bono osan ye ko ni baby a branti ofi ho meni baby na mu gya no o ka osmifia ni nyina ye enti azavu bacho nyamiasum dwenka mo bacho mo ho ye de mo yire no mu ni mu kunu mo ho ye ma we because baba kra de onyanware ntibia na tifu ti na obi pese obe ya baba ya pobio wosikanti enye ne wosika ne osuru nyame sika de no su ye later obi wa wosika so onye japa onye kupa obe boss troma wa oze obe je sika no mama van check se pa ma me doctor I was saying Bishop Dr. Awusu answer Bishop nyame asomdwe nkan edasi nyame nhyira on so ya pa kwasitwum inja Japan bi na mbo wo mudin no ejaben na we no ho ase na meka no ena ye beka negative kakra na ka positive kakra na ye ne ye de akran nyina bu na wa yi ba akon de ama papa na nsie umbetun so atro bi de ama fa papa ho what the fa Adom 106 on Facebook what the bar making kind at the amount which means their family WhatsApp no so 0243024946 but you make a memfrey because me see if you didn't name memfrey bacho obi was na me frere say no na nya no asen 0243024946 bacho 0243024946 and the obit me WhatsApp now and I say the message in Banaman smacking kind at the amount na yakoye nim e was akwan so azafu bacho ohun ye de abompa man na mesan che mon de tanka o ya bompa odon fo da wase da wase kan fo Yehowa awoni awoye man wa ma de patch yes lord am ye hunu ade chin suruma am ye hunu ni ekoso wiase nyina wama atenka ewoye mu na me asore yete wonene yete radio yiso kasa ena ayi ni de martin yes lord ya kan se rade kasa chire ma komanto yem ewo yesu de ya fa wasem entu ye hofo ya fa wasem entu kwan enye ye na ase kanea na enye ye kwan so han nyankoto amane bi mu yeda wase Jesus Christ dim ne bompa ye amen me ka many bi opa wai amen de twa to kra amen we say that say what we feel na to Adom 106.3 na uti wende ya to din Ɛberɛ so na aso anopa de Ɛberɛ say ye no che onyame asem efa agyanom ho say nyame Adom akwasida eye agyanom eda Father's Day no nti bisa say agyaben na we agyaben na papa eye den na bituma ka fa papa ho kabesi ma be enum bia ebebie afidie no na ho so
nchebi adema waja na so waka ide akire na timi aboa yin e wo sa kwan so ba manfa encha kese pa asma honhom waja ai frɛ no Right Reverend Professor Joseph Obri Yebo Amante ono ena oye the moderator of the General Assembly of the President Church of Ghana. Papa moderator nyame asumdwi enkan wo ye ja papa nyame asumdwi enkan sanso na the clerk of the General Assembly of the President Church of Ghana Reverend Dr. Nino Odonko papa onso ye japa nyame asumdwi enkan na memfa enchance so emam Reverend Daniel Amaku Nyakon chairperson outgoing chairperson nyame asumdwi enkan oye japa incoming Enoch Pobi papa nyame asumdwi so enkan kaneshi wona fede nyame yiwa ya kana brofoka se chairperson elect no kwajubo nsinu betumi akane yi minim se de makano eno ano dia chairperson elect just chairperson ya to abayi no na afina kakra September mu ho no edina djuma be hyenensa papa nyame asomdwe nkan asofo amutie odwumade su mu am yenhum anim na da bia moboa madwumade koso mu am wabro chiri ba bibia nyame asomdwe enkan papa Facebook fo nso maba Amsterdam fo maba Germany fo maba munyina nyame asomdwe enkan bi Gloria nyame asomdwe nkan obi bia wodu birthday ende nyame asomdwe so enkan papa baba what is saying kawe said what the organ here because we ma ogin na see answer na watodum enti yenko na ogin for ne ba na fe ya traso and the Bible na yehwemu wo Israel nyum aduasam bienu enti chemu enson ene enwotwe Psalm 32 7 and 8 me say won say me can be fine there be bacho yenko woni me hu ntabia me hintabia ubebo me ho ban na me hu anwame na wodi wo nkwaje anwum etwa me ho ahia mebie wadwenem na mekire wo okwan a obefa so mebie wadwenem na mekire wo okwan a obefa so meni wo so na metuufo Erade asemni medase bacho osofo yenkoe. You are a hiding place for me. You preserve me from trouble. You surround me with shouts of deliverance. I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my eye upon you. With my eye upon you. Abusia yeka eja sene eja etimiye ema nemba. I'm just saying na yenu be ma David ehwe niema na eja bi eye edema no. Eja na betwa fa na mienu eja oye nyankopon ena ne papa nso a na owo no ba asase so. Say eja yobi a oye protector obone mba ho ban. Eje bia bone ma ho ban enti me kan se bra na ye school mu ne ye nkola na ade ne se o ko frɛ wadan for ba na hu se ne papa o ho pa na wo ye ma hyew papa o ho na wo ye ma hyew papa ni ho de a utimi ko o papa o ho o se ai na se masi se eja bone ma ho ban timi ba say you are my hiding place una utimi di me sie. You are my protector. Fathers are protectors. A gentleman bow mahu a bang. A gentleman children ma quiet on faso. The Bible will be say a gentleman when ye mumba abufu and no Ephesians chapter 5. I say hono kikagwa a one a gentleman when ye mumba abufu. I'm a pen person bisa say a job bang and away. We a ja o ba na nkwala edwane. Daddy Bob no be edwane. Baba ku I stays was daddy dey o ba force ma me didi. E no dey say enye boni o.
uni dina me fo se didi kona ko fa diane didi eja wesa ne mba be didi eja bia san your bad time eja your bad time enti ukan me busam ti aduonu miensa nchimo aduonu mienu so a Bible ka se bi o ma me fan kan na fe me ma osafo kwan na ono so kan de Proverbs 23:22 me busam ti aduonu miensa nchimo aduonu mienu bra ya kan Psalm 32:7-8 I can say you are my hiding place, you protect me from trouble and surround me with songs of deliverance. Uye ja u bome ho ban. Uyi mi fi ohaw mu. Ti mi kai se baby. Atese bia me tie se sofo bi di ya sori na me kai. Se ne bano ye bone ne ko court. Ne ye bua no se fa no to prison. O se meko ba pese be kasem kire me papa. Mo papa mama na me kasem kire no. Papa idna so ko man be no weti asem no kana sinivi was say which time ne yanka ne ense me ko prison akodami me de me ko but almost my kawaso de bia obe kan hu say wan kire me o kire pa enu nti na me ko da prison eja ben na we bye bye yanko 22 tie waja but you use mic na grafoti why ye wi akin kan samo me bi se me tie aduonu miensa nchiche me aduonu mienu tie waja onu na wo na wo na se obo na wo na se obo abrewa emu no enimtia wona na se wona ye maame ena wo kan sa no na hu ni yi sen e Bible wati sa kan bi na nkofo ti abawe bi wa asamanga so si papa se de ya na wo ye baba yi de John na so me de na menye no asema wo kan wo ti ase kan bi tie waja na onu na wo na wona se obo abrewa emu no enimtia o fantini nti won se o ma me so ba brewa me mu na enimtia yo o sa ba cho yanko na idi ba ba chia no ne fantini Adom nyame inshram yeah ozu yeja yeah fa enchia kesema Bishop Dr. Yawo Uso ansa ojo super enche bia na odu ha onu na oye nyina yeja e wo radio iso se eba radio juma pa ni asofu juma radio so dia we me se Ghana ha ono yeja prekope me se na no bisa me se kwaku me se fathers me se na wo se mothers dey we na kama ya na e ma ne se atre wo Ghana ha ne ade ide jade nsi wa nyere ho a beto nsi de yere ho afa ya yere ho kunti hine yere ho na majade nse koso di nyame onhira wa ye jama ibebre mu bebre wo chia nkofo so chia wo chia person ma me so me chia me die bi eno nye competition no oh Father's Day eti me mano Dr. Naba opalo kwachi Dr. Zaina naka ho nana Abraham opalo kwachi yo bonedi ubokra wa mo wa transfer o ya me onhira uye japra kope me san fanchi aba konso ema mia me jawo me ye Dr. Kwabna Osebonsu. Okay. Papa onso nyame onhira. Amonso brebeso Juliet Achako enhwe. So me papa u, me ma me u, ni odi papa de so no zo just say no asa omoko. So obo braso abo brebeso da we de oni breso ye. Nyanso yes. Mama Vancha Zuma Christy Apiosi, I am watching you from Amsterdam. Nyame nchira pa se wo hwe from Amsterdam. Nyame nchira pa. Yakumi wo de bi no na ye wo so wo hwe nyame nchira wo Amsterdam. Nyame nchira pa ata asamwa on the ose papa one. Do you know me papa one no? Ayo nyame nchira ba just of yango. Yeah, okay, guys, is you also listen to your father who gave you life. Who gave you life? See weja ono wo. Me kai pa se. Over Adom Jesus na me kwa me ne bema. E ma me ensa.
na esha na maso den kakra afan na usango na sisa yemi aso odin sisi die maso emre emponi na mkasa papa ne ne dempa obi a otie bia onim osebuzubusia no nim ne ayeka ho asemi o eja ne ne dempa tese otene mmofra enye ne fiefo de enko otene wa bonten so fo di nyina aka ho na ade ba ko ana de bi o kam ye tene se osese me ma wo wi die metno se me ma wo wi die o kan sem bia o de bebata ho se me ma wo wi nko ade metno in other words ompene e ma wo me yensin hu e wo bra o no ti ase amedu baby cry no nyi na fi o kan se wo me roof asi die nti na ye se o ye nyi ni e free ni roof na se a eno ano no yenyi ya ye free roof na se na asem no sesan ze nye roof na se nko an obetumi ade se o display ya be sine ye ka se nyame onhira se nipa ejanum nyina be fa sa adi ne ehunu ne se nyame de responsibility bi amma yense ejanum asudi bi di amount asudi bi amma yense ejanum ye betumi atene ye mmofra ne ye ya mpempi ejanum bebre sebe se wo wa ne hia wo enti ejanum bebre wo honom a wawo kwa enso onyeja oma wo eri namba bi omo madodo okrampo no wonim omo madodo wonim mo fa jemi o se me kan say but yi metina krubi so ministry adwuma ye mu me kotina krubi so na ho no akoye say transit town driver for ta ejina ho pa na kro no mofre wo mu no mo dos nsu ejanom janom ye kakra bi ne ti ameka ne sa no me pesi me bokru ndi ahwe no ne manya me se me okru bi o ba bi sa e wo kwan yi so heya tese se yi trailer fu omugina ni so dey o kan dey nsan kwan so ya na o kan wo nam sa kwan me ni be ya o kan ti o ma wo gu ho bebre ezo obi a hu nija onim nija it is because oba no obeda no ni ma mi akoda na ma mi na nyem no eja no ho se eja no mu bebre eni sa badayem no se ma wo o se mko hwe me ba na chiri kwan but ye ka kire ye ho se ye eja no mu dia eni wo se tete mmofra no anyame de amam yenso e de be wiase no ye be se am bi abusia ese ye tete mmofra no ye kire won kwan ya won fa so eja de o kire ne ba kwampa ejanum bi ho maboa pa ma oman etimi akoso na ibisa say ejaben e na woye o fancy ejaben adwoa people say happy father's birthday happy father's birthday to you Pastor Adom Darkwah be fanasa also wo Paris okay you nyame encounter we amotra na broso nyina so yeni aba Lucy Kaso o say papa my birthday into ya mo mpa mama iwia be bompa ya ma why Lucy by say the ka ejanmu ehun asem o say wona woje me bambo for mamima also from onu enka bi na fe me wia mako doctor so na fe ono so den de aba azabu anything papa chobe se me cheti fo nyina na bla ye bana na papa for ata ka sweet light wansem which is esumba and then the bia fato won so say won bedi bone na utumu se entity a ejanum binom entumi antete won baye nti na mana saa ne mani na ekoso nti ejanum a ye wo ani eja omo ato street so baby obedampo wonim ene ne ma biblo enne de saa awro beni na ba na osise ejanu tumi hwa akora no tete ne yedi a ene ma me no ba abrewa hwe na wanya no wambu na nimitia nti we ma yehu se ye ma me so hwe yen awofo no hwe yen yi a ebedu bi obi so we kwa nyam papa na obi nya sika na no wi afise ne papa bi no owo no uko akurase ebi betren kan na se wo mo de wo mo anyonkofo bi otukwan kwa abrochi no o de bi be fia na ofere se
obe introduce you obi say eyem papa eba saa na je say trosem na ye ka no ye ni no endi ni ye o se wo mu titi ye nyamsuro kwan so ame ya bra boten a ye hwe ni ye mu omo animtia ti kakra me ka ne say enne ye ejanom kosere ye ejanom dade a moma eja papa na wo matiti ye no yeso yefani die emfemo enfade di enfama ye ejanom enua be eba ema amfo se ye ohwe wo South Africa nyame inshira pa sa ohwe ena ya na ma de no ye so interesting no say ye omo hwe wo kaswa asamankesi ena ye omo so hwe wo USA obi so omo hwe ye ewo Amsterdam South Africa je baby a nyame echese saya fidie wo so na je se wo chiri papa baba nyame inshira se de bia on so oba asabe leskin papa me da se nyame inshira on so wo ye ja wo ndi wo kan ye question ni se hwana ni eja eja ni nia wawo ana eja ni nia ohwe se nia mawi ese mehwe na mehwe ni yie se na papa kanu se kru bi so ekwa moframa bebri omuguo wakwo wanhwe wo ye eja ana se wo nye eja onne ekyen se ye wo asodi bebri se memma obarima wo asodi se akwale biara wodin bebri asia wo wo no ho atembu a wo kwakobu de anyame de ama wo no kubunu ho akonta se ade ya mede sha wo sei den na wutumi eye wo ho ente genu niya ohwe se de ye de amami ne ye de asami sei mo hwe na ma hwe ni yiye se na ba ya mo kwakobu no ho akonta pa se nyame fremia e Japan no nye jane se wo bawo na won hwe obi so baka say me de me wo da no won wo da wo wo ho kwan se wo tum hwe obi ba ye papa me mami a ofiri mi enya mi ankasa mo mami but mami ni hwe me se na onu ankasa ni efuru mo ba onu ankasa ni efuru mo ba se nyama secret bi wo onu ankasa ne mempo ntumi nka nkyere ho se me onu ne Japan oni ni napa buhwe obidie ye ti sa wankasa wotie oni ni eja enti ono ni ejapan ne ohwe obi bampu de se ono ankasa ne de ibisa se ene eja ben na o papa eye o papa ye eja ben won so a wuti yen fa wo de brase de na betima ka fa o papa ho me enchekura na bi ahoma no to de bi esi etie ne ma ekoso kakra say me de say am robbery ni my concern so for anything kan ye ni my cousin na no e nipa ye nya ntete ye wo fie ya de ti won ti onsuro ofatu a no de ko bobie kuno onsuro say wo anya ntete ye e wo fie bible say kira kwala okwan ya onfa so na wonyi a onfie ho aja ben e na wo ye mema metiase na me nana se ana ya wu mu so oruo awo ese ya wu mu basa za de begu yezo ye hwemo du ba bi e ba na Father's Day eja no de mo ofia mo bo ye ho ban eja ofia obi antimi mafie basa sa da bi eja mu odu obo ne ma ho ban you are the security for the family as a father baba na ye ka eja no de bacho kasa yi nyewu into them ma microphone no bebre yeah na me hu ni se nye sika nko anso na ye de tete nye sika nko an obi ho ni sika anso ne ni e won kwala no kra anso ema nkwala no enyini beye empenimpa me hu ade bi se unya sika bebre na wo ma ehia hwe wa brabom na wan fanya mesom anka wom ho a ombeyira ma se woni sika mpo na odi nyamesom etete wom a out of nyamesom no ye di be pf be sanse nyame ni hira okay nyame ni hira enti no o mabofra no suru nyame a onko onya amro be but o suru nyame enti ejana ne o man best mi suru nyankopon
So Adom Joshua can't send me Joshua 24. Many me fearful. And the one I may be, although young can have young fear. Many a Joe. Many me fear dear. Many I say, you ever cosu and cosu chronomunina, but media many fear. Many fear dear. Many mad dear. Many of us are for dear. I was here to me a siege, and I say Janum. Near Catre, who said, me fear dear, ye besum rather. Oh, Jesus. Yem Penema for fro influence ye mofrano. That be that. We rather influence our own children. Maybe I may make Catre, me fear for me man, me yereni, ubiase. Discipline, dear, me fear. Say, I bind a say. I'm saying it on radio and I'm not afraid to say it. Yes, you don't have to. I bind say my far ba mom from me fear dear. Because Bible actually me say Jimmy e batabo fra kuma ho. And swap in the to me Jimmy e free abofra kuma ho ayaba. It's me the abadi be yedwuma. As I'm running by and me go school and bisa me mkola ni teacher say pacho me be na this year. Pacho kasa den kasa. So oya de na say yes nkola no ma ye nhwe mu ti akola bi oya de kora ntimi nhwe no. And I'm see you. Ni nyina but me nko me ba de oya na nya ahwe no. Na se nyame adom na ekine bi otinike mu na unhu na udi useni fa ba kire no se akola we mi kire na adi o cheni se wan hwe no na obese me ka pe no se madam me das nyame hira na wonko ani nipa wetimi esi ubu akasa because se wan fa akola aba na nka ho a ojimi ya hwe no I say Bible cause when you spread the road. Yes, spread the road and spoil the child. But ajebi wo ha odidi na ne mba okomedi wo mu. Enye Japan no. Because say na some time ago aduane ewu fie no say me papa say me ko ho a me gidi say enso nkwala no e say me twi me go fie ho na nkwala no certify wo mu ansa na eto na kwala man musuo because me say nkwala no ye nkwala ajebu ho a ondwe nkwala ho so be didi o so ndidi o no waje ni to ma me no so say ko sen onye je papa say say wo no kwa monten no ko didi na wo ba fie so ma ke no wo ba fie oba no papa na no say be ko sen fa no enye je papa no ba o na papa ka say ade bia wo ye bia na da wanim twen da wanim di wari ya na wo twe wo ho afi papa no de bia Mother's Day bia na nkwara wo show me and say na me ka chen kwala but mama yan ka Father's Day dia no so mo trese eya na emofra no etoda wo ye kanfu ye maame no sen ye papa enura no bi sa ti scenario bi say wako bi sa papa sika wo bi sa no 500 cedis wadwene ho ne hu sika nyina ye sa 500 we nyama enti oda ya ade chin no ma wo 450 look pacho de atwem kitu bi ma me famasi musi o ma 450 no wo bu afu so papa ma sika ni nyina e na ma metwe wo ko nche no di 50 Ghana so 50 ni che na woni aso 50 Ghana no aba ba gina radio so ne yi so akase o ma me de wo bu kanfo no wo papa no ma 450 na okoda kom na no de honka eti enipa bebre ye kan ye maame nom de e chen ye papa nom sabri ya ye kan Father's Day no mo ye kan for fathers and I me can you because I jam the say ye no say no papa John ye make me woni I jam the say ye no say ne ya de because I just try the school fees mama nko eja doctor by one auntie ho but so eja doctor nyame asum dwinka ho en come so we so for asumde nkamo enkanso number 2 apom te sen de nyame adom yo yenga ne sem ewon ne pa na ne ye biye no wahwe ye so de jasa janasi mama de pebia che e da se atifu eti doctor yo ye do nyame ase ebuso for onyame asumde nkamo me che ebuso for nyame achiefu nyina kwasi adai eye ejada ma hu se ye fiti ase kika mukika bia koku eja anoye kase eye obi ye fada eye ejumaye it's a responsibility. Fatherhood is a responsibility and yes sabe wawo keke nipa bebe ka bebre wo sabe amu awu bo hwehwa obosa no nkama wo nhwo mo ba me mpesa me kasa ona de asho enna essence eye dwuma ye nti
onyame so e de akyeye it's a gift akyede na akyede no onyame hwehwe se onyame a wode ade da kyeye ne ye be yadwuma efa wo mu dia ene nka free na so ejani ne wawo na wahwe de ba edu ho kran so a onwoye na so watete krofo watete afoforo de enti ye ka kwese da sema ye janum dei enye se bi omo ma wo nkuto memu omo so a omode sa asudie no ato omo so na omo katra omo se ye beboa enkrofo emanso omo so mu yeja na me kan se eye asede eni se o hwehwe onyame e katra Abraham se me mama waye ama manyina eja at a point osa ka se minim se Abraham obetete ne obehwe ne mba obetete ne mba enti eye onyame hwehwe se wo ye ja no responsibility wo ho ni se obeboa atete emofra eni da chima onyame de wo mu amon Isenti esese ye ma ye nipa ye hoso se me yeja mia mawo eni mia menwo ye no responsibility be ne wo homa me asudie be ne wo homa me abede boatete afoforo amebi a young person but we yeja if you say ukwala bi wo wase a o boatete wo we ye master wadwumam we ye senior wadwumam we ye penny wadwumam we ye MP with the Parliament House, President Eyeja, Ohene Eyeja, a software crowd Eyeja, Papanum. If he say, a Bushafono, as a Fumano, say, Bibi will mua Yadebema. A jay will be a Bibi winning mua what the bar. A jay will be a Bibi winning mua what them or the Bua a Buama a Fofro ye die a coso. Enti eye djuma kese na no na wa ma wani amba ho so a obeye no biara empe bebre no eya na edu emma no ye maame no mo de so a se ne wiase ye boje so no enye sa na ye be ma no ye ma ye di ko ho sa doctor nke hona me be say ade na edu janum de no so na asa ye din ye ne ye nka na say denti na omode ye janum so sie no at least na ye Sunday ni ye Father's Day then be ya ma atimi ehun say janum no as say wo kan enye eyenu nyina na ye nye wow ka say we ja papa o hwe o ma o hwe asalo so o hwe sisi then e betuma ye betuma bo ma janum de abaso kakra doctor eye natural ya na ya ma ye papa no biem ye ma no biem ne dae ena nya fe eye aso bi na de koto ye ma no so ye mo sa o se obi na de koto ye ma no ye mo ai but sa connection no a e wo ma me e ba wo so no ne fruma no a odidi a famu ma waduane piti no eno nti ena ye bosome nkron owia wabama onufuo uhwe nanim saa nti onyame ma saa connection bi natural divine connection bi wo of course ejanum bi so wo wa na ante de say oh after all o ma me ni aditi kwana call ma me ho call ma me ho o kwala de ba call ma me ho eba ni sa call ma me ho no a nkwala nso be ko o mo re be fiu so at yes eti eye bibia ai eye den ni kane den na nso so ese se bia ne se ye eti se ye nyina beboa ama edu ejanom asede eda so a ye nyina bo honte wuro na ya pija but of course and we also just say ho bani ye ahoya se emando de edu so ade abode bebre wo ye bema wo so sire ho na ye wo famudie na ni power nya mede oba ma won no hwawo so se wo de ene pabi super bi ebe se wo mu aboa tete wo na sempo se anyi wa ye kra wa ye wo famu ede ye da se eti ni tina jubadie so emma ejanum gina eni meme nyina ejapada kwasiada ebe onyame enkoso fa na dombi
ɛne ne nhyira bi ɛnom agyanom na ɛnipa bi a wɔyɛ mu no yɛmfa mmoa ma daakye ma na yɛntete mmɔfra ma ɔma fa tuo amegyina kwan ho amekum nipa yɛabɛfa yɛntete wɔ ama ɔma nkwalaa de 9 years 10 years 18 years ankɔka sɛ yɛpɛ sika ntɛmntɛm ɛyɛ gya bi a woama n'ani ankɔ ne ma ho so of course abrabɔ no ne akɔakɔyɛ no nti ama ayɛ hu nanso so wei ne ba asɛdeɛ ɛne asodie da gyanom so sɛ entiteɛ bɛyi na yɛde tete yɛmma daakye ehu nanso nyame nka yɛ ho mɛkɔ abɔ foforɔ aba yɛdase nyame nhyira paa mema nyina nso agyapada yɛdase wɔn so saa nyame nhyira papa yɛdase abusua wote Dr. Kofi Antwi enka nti mekae sɛ megya ka sɛ mekyerɛ me mmerɛ a yɛsiesie ho akɔware ɔsɛ wokɔ akɔware wokɔyɛ agya na woyɛ agya a ne yɛde agya wo woyɛ agya ne yɛde agya wo mekae sɛ asɛm woyɛ agya ne yɛde agya wo nti mu a moyɛ agya no mo yɛde agya mo yɛde agya mo president woyɛ agya yɛde agya wo MP woyɛ agya yɛde agya wo DC woyɛ agya yɛde agya wo manager woyɛ agya wo yɛde agya wo abusua sɔfo woyɛ agya ɛna yɛ da mayɛ kwane kan de Maybe I am maintenance na me hwe wiase a na adwen bi mesi metimi se onyame amọ oba so me hwefi enti se we ye be ma na wo ma ho kwan ma oba be hwefi a wa pa wasade mu eno na eno so ma emema no ekeje oba ma bi wo aye kase oba na nkwa ama okay 0302 216561 0302265562 wouldn't Adom line that 0302 216562 or 6561 yeah can janoma say wajabe na papa ka bibi fa wajabe na minti e be come on ene kwesi do ya janoma dia wa fidi si onyame asumdwe enka Auntie Julie. Yo, young mama. When you're married to me, look so to me, what I room my own pipe went to me. Just now, I like to be panel. Now, South and Sophia, the Janukwa, Mama, and now, and now, all the first one. Double fan with some of us. I don't know. Double fan was that kind of a book. I mean, I tell you, or transfer love into the child. You see what I mean? And I just one of being down on him. No, one of the other Yamia, who understands the or who learns on the other who could get it. And I know. Thank you, Auntie Julie. Amen. You. Auntie Julie, that's the power. I was in your minion stuff for my baba. I saw Papa be my baba, my baba, with me, and your bisa. But I will feed this on your miasum drink count. That's in the account. But I process and now, because if we check Teshin, but young quay. Yamishra. I thought that the account, the middle, I say, a gentleman almost near every month. A gentleman be ya dear papa. I thought that I'm sure more what the neighbor actually what the echo school, but I'm here, you school you all. Baby, the man be one in your money. Say, Papa, no discuss to people to. If you have got your school fees, no coach man, yeah. I did here. Was the cinema coach on the school fees, no mamma. What? Oh, Papa, the school fees.
Inshira papa panzi o se ebinu ha eja no ediscan to table no so ne ekwa na ma no ya mo se besimi enko no go to excuse na baba no mafa na baba no mafa se besimi enko on ka so papa say me go to excuse ni fama ani mi se ma me na etia na eja ne tia edi pamcho ma me fo se ambo ayen ediscan to wa na mo go to excuse na eja no to le bizana so anka se wakobi tele bia yen sa ba cho wa so na yo frefo a utwa to obedi echire nyame aso dwe nka ho come to Namincham in insurance but hina ka se fina e processing your family break come to 11 come to 11 yen ko yo me papa no dina de so no dina de bi muso enti ma fa also for bia se me papa enti no happy father's day in advance na de no me say papa ni me di me ka se me juma say na me code kan fi na me yirem kwa na koduma that time you kutan paratre to ko school na ba kono no what e tire ni jahem kware o papa ko be wa ko jaro mo titi o mo do mo ko school no me ko jo na tita no shemeti o be ma abo fresh meti me dem tuma di no me dem mienu no kono na be ma ba kono so temeti na ko jo mo kwan o mo po ma tan ma kwa papa mo nyina na tita no so ka me ho enti no me mo de be mi ho dis me ya japa na de no do to na so gira media for no so sine do ma le da no mo to ma so pata me ma da no mo minimum ni ti ya pa na enti fa ke ti na ye media for na mana me ma de na akwa pata enti media ya se ya bravo e da se ese yensa bravo ajano bi eyade papa music aso be besi amon e besi a that's why I had say but to boss etino me jano but the ansan say mema mokwa no mo memfa fidi kesi na menda bishop Dr. Usansan na yire na ebusanfo a obetimbo a yema me na wotwe no edi no obubu ahye previous order hono as papa doctor and impenifor by so for Emmanuel no jene asofo so for intim jekeri so for bempon no impenifor bi akakpo no baye asofo brave by and you see the mixture of ministers be a ICGC be a gospel troop na de omunyina abama no eye adwuma omonso amanso asene omonche so for kubaso se kuma e busy but nyina na okan ho yeda munyina se mombae na afi better asafo nyina so moye ma na ye fe papa nyame enhiramu nyame ya aduma on the 21st of August and the efeusia Christian Asante ebema nyame biwe san red no bekosha asase na wakon yefo enchen na homo de mi se mame wudi dada enti nyame emfa okra nkoso ensie yente wonka de na so yakoma mu de mi se oda so ewo make say me ma aja dia benezi so aja pa aja no bi ho mo so mo aboa yen wasase so aja no aja mate very reverend. Very reverend. Yeah, very reverend. Mati. Oye japa. And now still meet me continuity. Was a kona koji forms na koyesi na Charles with me siade. Adu kona kusiade. Now away it because papa and then Father's Day you can say nyame unshira papa wa boye papa ejanum nyina nyame sha olafo aka simadu mi ensape na ya sori ntinu yo for me dey Abraham asembia nyame ka defa ne ho Genesis chapter 18 verse 19 or say Abraham dey minim say obetete ne ma do nyame suro kwa minim say obetete ne ma e wo nyame suro kwa so eno na me dey wie na me dey achia mi akasa mas bema ono so ti asepa kwesi asare eja kwesi asare nyame nshira okay eni eja no mu a omaye eja no mama mi nyina especially in ministry so for kwapon wa mo ndi kwa kamia mebo papa baby awo bia nyame wa mo ndi akamebo yo papa kwapon bo edasi baba so wo so papa yenke me kai say so no bacho enye wo kai oya na wo shine na mebre na so one friend SS why you be anti no the be anti am like na ni wo ye ho besin ni me ka say o ye janso let the children feel the presence of o papa ndin the same papa di John Kwesi Crenshaw afi na wo kasa na wo so papa afi ozo bo the same wo papa be wo shina just seconds bacho de me papa ejapa da Reverend Adom
Darkwah. Reverend Adom Darkwah. That's it. Also for this nyamishira. Oh papa yansu ka no ara yansu baka papa Adom Darkwah nyame onhira pa kai enra meko baby ya mi yenkum ni no mess se mi papa Adom Darkwah fi mu a enyi papa nyame onhira pa nyame nhira mo entity ya oditi papa planting so afutu panti onyame nhira mankata okay ye be see ase ene ye kai mo say consider eye ejanom eda enti bomoden na ka bibi kire papa ejanom so me ye ase de na yintimi kai yen over mpese medini etwa to ma yo 05 aja yo internet e wo ha nyina eja edanasi Bishop Dr. Uzu answer baba once again God bless you papa Kwabena Osei Philip adoko ko back this school na waka no Kwabena Osei Philip nyame nshira eja ai nyame nshira mo yeda mas papa pase muti etifo nyina nyame nshira mo aja ofuri ata osafo ga nyina aja uso bia nyame nshira mo nyina eda masi da sene besan ate nkan biu nyame nshira mo de masi menyu